Nije tajna da se žensko telo razlikuje od muškog. Ali pored ovoga, postoji ogroman broj neverovatnih činjenica o telu žena koje čak ni same žene ne znaju. Zašto žene imaju rupice u donjem delu leđa? Zašto je njihov kažiprst duži od muškog? Ovo i još mnogo toga ćemo obraditi u ovom videu. Broj 1. Počnimo sa malim eksperimentom, čiji će vas rezultat oduševiti. Opustite ruku i stavite je dlanom nadole na sto, nogu ili bilo koju drugu površinu. Ako vam je kažiprst duži od prstenjaka, onda ste najverovatnije žena. Ako je naprotiv, bezimeni je duži od indeksa, onda si čovek. Ostavite like ako se poklapa. Ovo je jedna od suptilnih razlika između žene i muškarca. Jasno je da postoje izuzeci, pa ne brinite ako vaš nije tako. Ali morate priznati da je ovo jedan od detalja našeg života koji nikada niste primetili. Broj 2. Kratka činjenica. Muškarci su skloniji skoro svim bolestima na planeti nego žene. Možda je zato u skoro svim zemljama sveta prosečan životni vek žena mnogo veći. Broj 3. Iako je skup vitalnih organa kod muškaraca i žena isti, oni imaju prilično značajnu razliku. U proseku, muškarci imaju veća srca i pluća od žena. Međutim, i žene imaju svoje karakteristike. Njihova jetra, stomak i bubrezi su veći od muškaraca. Pored toga, žene imaju niži krvni pritisak i veći broj otkucaja srca. Broj 4. Žene mnogo gore od muškaraca tolerišu niske temperature. Možda to objašnjava ljubav prelepe polovine čovečanstva prema krznenim kaputima. Ili je razlog nešto drugo. Broj 5. Većina ljudi veruje da su muškarci fizički jači od žena. Uobičajeno je da se tako misli jer su mišići kod muškaraca, po pravilu, veći. Ali to nije tako očigledno. Ženski mišići su izdržljiviji, sporije se umaraju i brže se oporavljaju. Broj vežbi nije bitan. Ovo je priroda ženskog tela. Broj 6. Ne postoji ni jedna žena na planeti sa potpuno istim levom i desnom dojkom. Malo se razlikuju po obliku i čak veličini. Broj 7. Gubitak kose je normalan proces. Da bi se ažurirali, moraju pasti u maloj količini. Međutim, ne možete ni da zamislite da jedna dlaka na ženskoj glavi može da živi 7 godina i da ispadne tek nakon toga. Na primjer, na nekim drugim delovima ženskog tela kosa živi najviše 3 nedelje. Broj 8. Muškarci imaju više masnih naslaga u predelu stomaka, dok žene imaju više sala na zadnjici i butinama. Istovremeno, procenat masti u prosečnom ženskom telu je veći nego u muškom. Broj 9. Ženska ljubav prema crvenim haljinama, cipelama, torbama, ruževima iz prirode. Za razliku od većine muškaraca, žene vole crvene stvari. Naučnici su pronašli razlog. Kriva je specifična vrsta mutacije u genima, što dovodi do toga da žene percipiraju mnogo više nijansi crvene od muškaraca. Ali ovaj fenomen se odnosi samo na 40% žena. Ako ste devojka i apsolutno vam se ne sviđa crvena boja minus, to je također normalno. Hajde da glasamo u komentarima. Napišite svoju omiljenu boju. Hajde da saznamo najpopularnije. Broj 10. Muškarci i žene drugačije vide svet. U ovom slučaju govorimo direktno o različitom radu vida i očiju. Žene vide mnogo bolje u mraku, imaju bolje vizuelno pamćenje, pa čak i 2 puta češće trepću. Ipak, ni muškarci ne zaostaju u svemu. Oni su u stanju da vide mnogo bolje. A daltonista je 10 puta više. Broj 11. Male jame u donjem delu leđa prisutne su i kod muškaraca i kod žena. Međutim, zovu se jame Venere, jer su izraženije kod žena. Pre nekoliko godina ovaj deo tela postao je posebno popularan zahvaljujući Instagram. Mnogi su se zainteresovali za uzrok venerinih jama i kako do njih doći. Kratak odgovor, skoro ništa. Ovaj deo tela zavisi od strukture kostiju. A ovo je potpuno individualno. Plastična hirurgija također može pomoći. Ali ne činjenica da je vredno toga. Broj 12. Žene sagorevaju kalorije mnogo sporije od muškaraca, stoga se gubitak težine za žene daje sa mnogo većim naporom. I obično su više zabrinuti zbog toga.
Broj 13. Žene se više plaše pauka i zmija od rođenja. Svi su primetili da se devojčice češće plaše insekata i drugih stvorenja nego dečaci. Naučnici sa Univerziteta Carnegie otkrili su zašto se to dešava. Sproveli su eksperiment sa jednogodišnjom decom. Naizmenično su im prikazivane slike ljudi i pauka. Studija je otkrila da devojke mnogo duže gledaju fotografije ljudi nego fotografije pauka. A dečaci provode isto vreme na obe slike. Naučnici sugerišu da je ovo majčinski instinkt. Takođe, od rođenja, devojčice su oprezne prema stvorenjima koja mogu biti potencijalno opasna za njihovu buduću decu. Broj 14. Ženska ljubav prema parfemima ima naučno objašnjenje. Najverovatnije hormoni. Žene su mnogo osetljivije na mirise od muškaraca. Dakle, u prodavnici parfema većina su žene. Žene su u stanju da uhvate poznate mirise čak i u najnižoj koncentraciji. Naučnici imaju pretpostavku da devojke preadolescencije i žene posle menopauze nemaju ovu super sposobnost. Dakle, istraživači to pripisuju određenom radu hormona ženskog tela. Broj 15. Žene mnogo bolje dobijaju informacije sa lica. Postoji grana nauke koja pokušava da utvrdi prave misli i emocije ljudi pokretima mišića lica. Žene bi se sa ovim zadatkom nosile mnogo bolje od muškaraca, jer prelepa polovina čovečanstva to po prirodi čini efikasnije. Zbog toga su žene u stanju da bolje saosećaju i razumeju emocije sagovornika i bolje pamte lica. Broj 16. Muškarci ređe plaču, ne zato što su čvrstiji i manje emotivni. Samo što su žene inherentno predisponirane da više plaču. Tako kaže američki naučnik William Frey. On zaključuje da žene u proseku plaču 5 puta više od muškaraca iz 2 razloga. Prvo, njihovi krajnici su veći od muškaraca. Drugo, u telu žene postoji mnogo više hormona minus prolaktina, koji je odgovoran za broj suza. Broj 17. Primetna razlika u ženskom i muškom izgledu je Adamova jabuka. Kod muškaraca je izraženo. To je zbog činjenice da vokalni aparat kod muškaraca zauzima mnogo više prostora nego kod žena. Broj 18. Žene su mnogo pažljivije sagovornice. Kao što znate, naš mozak se sastoji od 2 hemisfere, od kojih je svaka odgovorna za određene akcije. Naučnici sa Univerziteta Indiana sproveli su studiju. Tokom eksperimenta pokazalo se da kada muškarci slušaju audio minus knjigu, u njih je uključena samo leva hemisfera, koja je odgovorna za govor i percepciju informacija u uhu, a žene koriste obe hemisfere kada slušaju. Oni takođe povezuju desnu hemisferu, koja je odgovorna za kreativnost. Broj 19. Oba pola maksimalnu koštanu masu dostižu u 30. a posle 40. godine kosti počinju da gube na težini. Međutim, kod žena se to dešava mnogo brže nego kod muškaraca. Zbog toga, kako stare, potrebno je da unose znatno više kalcijuma. Broj 20. Koža žena stari brže od muške. Krivac je supstanca koja se zove kolagen, koja je odgovorna za elastičnost. Zbog hormonalnih promjena, količina kolagena kod žena opada mnogo brže sa godinama. Međutim, žene na fotografijama izgledaju mlađe od muškaraca. Ne radi se o šminki, pošto je muška koža deblja, pa su i bore vidljivije. Ovo u velikoj meri utiče na percepciju starosti osobe spolja. Broj 21. Procenat masti u telu žena je u proseku 10% veći nego kod muškaraca, zbog karakteristika reproduktivnog sistema. Ako ima neuspeha u njenom radu kod žena, onda je često razlog upravo nedovoljna količina masti u telu. Broj 22. Razlike između tela muškarca i žene su i ispod kože. Na primjer, kosti muškaraca su veće i jače. Ovo uključuje ligamente i tetive. Struktura skeleta je također različita. Zbog toga žene po pravilu imaju šire kukove, kosti lica, manju bradu, kao i duži torzo i kraće noge od muškaraca. Broj 23. Muškarci su obično veći od žena, u proseku za 10%. Šta više, ova razlika je primetna od rođenja. Novorođeni dečaci su po pravilu veći od devojčica. Broj 24.
Ženama je potrebno znatno manje kalorija. Kao što smo već saznali, muškarci imaju veći rast mišićne mase i brži metabolizam. Zato broj kalorija koje unose tokom dana mora biti veći nego kod žena. Broj 25. Muškarcima i ženama je potrebna približno ista količina vitamina tokom većeg dela svog života. Kako žene stare, potreba za vitaminom se povećava. Kao što sam ranije rekao, kako žena stari, potrebno je više kalcijuma. A da bi se kalcijum apsorbovao u telu, potreban je vitamin D. Ne zaboravite da lajkujete ako ste uživali. Pretplatite se na kanal. Kliknite na zvonce da biste pratili nove video snimke i naravno ostavite svoje komentare ispod ovog videa.